मैम गुरुमजरी अदम यंग बिरी बसे इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु होटन की थौरमनी मनु होटन मैम पुनः वाहन मुक्त तराम नुकचरी मरु इनंग असे अखोइना थमजरी टॉपिक से हजिक ओरिबा खोइगे खोइ तोंगान तोंगान बा खोइ मणिपुर थोनिंग दबा थौदोकसिंग मयाम खक लेग्रे कांगलुप अनि गे ओइबा चाही एमे गे ओइबा इरांग मरकसिदा खोइ इलेक्शन सिसु याम मरु ओइबा अमा खक ओइबा अरुगा ngarang nahan mak akhoi manipur gi hajik mafam khurimakta ising chauna achobo chaitheng am pibadagi praja mayam gi awa madi khoi gi masaida tongan makhal gi khudong chada mayam khak thui adumok bu hajik laiba khoi pangthok khriba bharat pumbagi oiba mani parliamentary election taraga ni pan subasi yamna maru oiba adum ba khoi lengak semgadaba matam amakak su oiri aduna hairiba khoi gi face tare thokna pangthok khiba masi election sisu masi haidokpagi matam lai hojik se june ge tarik mari sida tongan political party mayamong khaki masi da candidate oigiba mioi singki makhoi ge lai bak lep kadoriba numit amkhak su oiri aduga marak sida tongan ba khoi gi news channel mayamong khakna khoi lairiba khoi gi election loi khra matung da masi gi exit poll tawgi wafam phau lairi aduna maru ina exit poll tawusida hauzik phaugi oina phangibase bharat pumbagi oina tongan ba khoi gi poll analysis tawo matamda hawiki oina na manipur gi khaktan nattana bharat pumbagi oina NDA led government khoi gi bharatiya janata party na mangjin tharga chatpagi adugi acho wafam khak oiri aduna india gi tongan ba khoi gi news channel mayam khak ki report ki matung ina su hawji ki oina khoi gi BJP led NDA government mangjil tharga chatle aduga tongan prediction mayam sigi marakta manipur gi hajik oigadoriba election gi results ina kamdauba india da piriba results sida india gi tongan news channel sing da piriba results sida simak adum chumba oigadoriba haibana chingwasi yamna achobo wafam khakti ori manipur gi yamna achobo fight am khakni haina lawna kiba handaki election se yamna achobo masigi khudam amana khoigi manipur da khoigi election gi manung da khoigi social media da tongan ba makhal gi khoi lairiba praja maikai dagi magi apam mawong da thagat na rukpagi candidate sing da karambo makhal gi candidate na hena khoigi vote share phangi ga habagi wafum na chingbo lai adubo just day after tomorrow june mari si lep ka doriba numit ni adura ngasi gi maroina ngasi khoigi topic si exit poll NDA versus khoigi India block haibani aduna ngasi maru ina ngasi ge khoi topic siga mari leina ngasi khoi ge khoi studio de lengjen biriba aiga hek thengnan lengjen biriba si oja Johnson Elangbam ni spokesperson Bharatiya Janata Party anmukta da oja Johnson a very good evening taram dokchari aruga mayai thang lengjen biriba oja Hemchandrta Salam editor Echel Express oja busu taram dokchage and last but not least matai thang lengjen biriba khoi oja KH Debabrata working president Manipur Pradesh Congress Committee MPCC aduna ngasigi laibiriba guest sing a very warm welcome to our studio aduna ngasigi topic once again exit poll manipur gi maruina NDA amadi akoi ge congress haiba dare manipur gi BJP amadi congress sisu hajik straight fight oigadoriba adumba akoi gi political party ani akoi yawire ngasigi lairiba ngasigi show sida aduna ahan bisaruk se ai thangnan du lengjen bire oja Johnson maruina hajik pangthokriba amadi hajik लाउथोकदौरिबा खोगी मणिपुर की ओइना सीट अनि की मतंग इस हाने हेक्ट लाजरके मरोइना खोगी इंडिया की अपन बोइना तोंगान बा खोगी फेस तरे थोंना पांगथोखिबा मसिगी इलेक्शन सिदा हजिक से तोंगान चैनल मैम खगना हजिक खोई एग्जिट पोल तबुई वफम लरे एग्जिट पोल द मरोइना खोगी अयाम सीट सिंग सी BJP लेड खोगी NDA गवर्नमेंट ना मसी हेना मंगजिल थारग चटली अदुना एग्जिट पोल सिगी मागी चप चाबा मसिगी वन टॉक सि करिनो हाइबगी वफम मुखक लाई स्वाइ वाइसिदा बोट से हंसित खक दंगाइ रे हाइदोक दौरिबसे अदुना एग्जिट पोल सि कदाइ फाव मसी रिलायबल ओइबा अमदि एग्जिट पोल सिना हजिक पीरिबा मसिगी ओवरऑल साफु सिना करिनो हाइबना चिंग स्वाइ वाइसिदे हमिना सि करि वफम exit poll si koi mamangi election sing de sudum yengo to India da exit poll ki result se some particular specific koi gi state amagumba anigumba natana entirely dum chummen khalle magi percentage of sagi correctness magi adu di kitang madugi subject to kano dugi kitang khenable lei hairagasu anam banade dum chumge na khalle aduna उजिक से exit poll से opposition लेबा हाइदे हेना फंगबा कांबु दुना चुमनी हाइबा अदगी मदुदा फंगौतबा कांबुना मदु exit poll थाजनिंगाय ओइदे हाइबा से सेगी ट्रेंड जिदे दुम election कुदिंग लाई अदुबु important ओइरिदि exit polls की importance है हाइदे exit poll हाइबा से for example
kano haira koina hoji example mat lawrase ba se koina republic hairo natragana aikogi CNN 8 hairo natraga aikogi times now hairo noina bakse hana already kainogi BJP ga kitang affiliation lay na haira say for example India Today haira se congress khan nakna ba India Today gi exit poll da BJP NDA alliance ki figure is somewhere around 350 daina 380 bo pira bana yes thengla aduna most probably by all circles hoji India da siki koi gi e survey tawdana election survey tawgi bese exit poll survey tawgi se almost 12 koi gi survey team mamane haitare group haitare ko mase anambana media house nga tied up tawruga tawgi ngatani se C border bu hairo chanakya bu hairo aregi e mart bu hairo tonga tonga ba leiba mayam si haijiri aduna masigi overall figures there is the NDA projection say somewhere around 350 dagina 380 aduna adwai da doing almost later aduna aberration la abada adwai dagi kishu thodo pa hendingai leite aduga piriba sidagi amuk se Manipur gi hairo Manipur gi dadi koi inner si hoji koi Congress India bloc to piribani aduga NDA da now to the piribani so I sida adu masi Manipur ki case da chumak pa yai chumak ta yai natra adubu adu oi hairaga su India gi all India gi pan India gi figure mas maina lai base haji ki India today gi do moi gi sample collection sample size to 5 lakh ki mathak tani aduna hekta kano akhoi gi yam kanna kano akhoi gi kano hekta akhoi gi bluntly to with makti natte aduga soida badi yaroi aduga mase akhoi gi every election gi train se yang taraga di exit poll gi importance haidi adum anam adum chumran ni khal okay aduga jan hajik maru ina hajik ayam exit poll da BJP na loina mag lead tar go chale hajik se adu sai sida hajik BJP na vote ka gni hariba se mase akhoi gi praja mayam na BJP support tawgi oi do ribra natragana hajik akhoi laiba maru ina akhoi Manipur gi context ta Manipur gi BJP MLA masing su yam laiba aduga BJP MLA sing sigi magi mogi thabak thorom akoina maru ina laiba masam sagi kendra singda kanna masi akhoi laiba praja singda piba web to oido natragana hajik center da lengak pai banina hajik adum BJP na kai gani haibagi wafum oido re kari mod pibi bai soise masi ani thom ni yengwe ai national picture da ko aduga Manipur gi state ki context ta akoi national picture da di akoi na ugudau se haidi praja ki public peoples ki mandate hai se yam important ori se kai no hai matam da BJP hai se ngang ga tawbu se ani makchi manana chalen khalle adana ground da haidi day one dagi ngasi gi 2022 gi election si damakta akoi kanana day one dagi grassroots work to we hai se party gi level le yeng matam da organization gi level le yeng matam da praja da reach out to no hona bagi adongi angle le yeng matam da adagi social welfare scheme sing praja sing do reach out to no hona ba adugum bagi attempt se I the maximum BJP tawbran khalle okay aduna party men amu bagi haiben nate ko adi round the clock throughout the year 24/7 mi se adum busy origa laiba adagi butta kumu natraga khoi gi ground kumu haiba adum gi central leadership instructions state ki khoi gi thabak thoram sing da adwai da concentrate tawra laiba aduna election ma lakum matam da thoidokna election dukak ki oiba nataba haidi praja ga samna hobagi natraga praja ga understanding ama le hobuduna election gi ngasi gi result sing ngasi ani dagi ngasi di chahum ga ahum phangre mamang da adu handakti soinin mo ke koi 370 gi target ne adubu kanai fawo madu mangfauna gadage haibudu di khoi haibangam de adubu from all projection adu bhaudi yogidraga su nakna laigani haibigi thajabudu di tum lei aduna masipuna maksa BJP gi magi party gi organizational gi thabak thoram sing aduga mogi kathokpaga loina na dedication ama yauna thawai yauna yam hard work amaga loina na changjan gi budu gi fal ne hajini anyway ai makata ba ai hoja debadum laksake aduna hoja deba maru ina haziki laiba exit poll gi matang sida di ayamba khoi gi news khoi gi laiba various pollster have dare
Hauji Tarani news channel Taraga Nitoin and Nainagibane, Nainabamatamzida, Ayamatamda, Hauji BJP Neloino Helagasale, Aduna, Marks the winning Bayabana Congress spokesperson who are Power and Keranasu, Hauji exit poll, Matang the debate inviter, Puntamda, Masi Yauri, have given from like Adu Pumasi, another Makoi from Makatana, Masi exit poll debate, Yauri, have given from Lager, have that. I don't know why the exit poll, Toreba exit poll. See another 2 days the election results Kangani. Akan ba koi safu mo ina habidare exit polls na public da ramadi koi prazamiam the piri ba masigi safu impact na kari no habina ching busi sai sida kitang koi prazamiam na su numit ini khakta ngai ngai da sum ba koi tholak pa matam sida khar samam na ba jaga khar ma khok su leiri sai wai se adu kamaini yem gai sai sida BJP na overall loi le tor set pa aduna masimo adum chung ba bra ayam ba koi mamang da thambi gi ba koi oja jon sanna ayam ba exit poll gi masigi analysis tor ko matam dri masi ayam Madam Chungale, happy of him lay. Aduga, a news channel, Amanata was him, Amakatan Taude, any minor, has you come Bigiba, Hoigi, Yamatan Bigido, Hoyana, India to the end of give say, access Kayaga, Makogi, my access Pulagato, Adum boy, exit poll, Amukaksway, Amum Tantodaba. I don't know why she carry often to me. Can you say exit polls, among the hierarchy? अखोई सेफोलॉजिस्ट सिंह अदुगा मीडिया हाउसेस के प्रजा के बहुत हादा की बताओ मधु साइंटिफिकली प्रोसेस तौरगा मधु खंग ngambra na hona bagi adumba kan effort damne ba aduga madidi election gi mapum moi ba election gi exercise adugi masa morong de nate masni media amsung sefologist singe scientific venture oi bisi ayadi systematically theory magi methodology amada prajana kanade kari vote pigar ge haibisi randomly masing pikpa apikpa mafam dagi constituency amagi mafam dagi opinion lauraga adum tawune khalle ayamba Rajdeep sir desai ge kainogi akhoi ge pranay ro ge matam dagi ho baita NDTV ge ada tam ani gum bahum gum de am successful hogi adi matung dai di variation dum lay 2004 da India signing taw kan de NDA ge dum turi duni aduga 19 da su dum predict taw ba Congress ki favor de predict taw ga dum oida su yawe hai ba ada loina mang masi chumme hai bi ya de ne ara ba ta di khar de le ne khoi sai de su mai nei da ko hoje Manipur da inner among some outer ge de Congress na kani natra bimol kani attorney kani party mo pan de so ba adamai dum haina buduna adu some sort of khoi ge exit poll de hype dai ne ko adu hoji luri bi de khoi ne exit poll da thoi bi se masina electoral body practice this is the practice of democracy da ke su thok sok de leite ba se makhala magi to khaiba kari haida component ama su nata ba haida re nakana ma da mathok to ba group amagi kari ore pa ya haibdugi madugi praja gi wakhandu naina ba exercise amane na dum lawre ha ga yadai dum thamjage chumba chumda de hangchit khada ngai re khoi haina ra kai do ni ko aduga luri basi hujik lai ba exit poll se chumta ra ga di India se kadom da chatli ge sine mainly hadaki leidiba second term se da exercise to giba BJP ge power and function hangalai ba punamak se modu ina well see section amada akhoi ge makhoi ge funding fazana tawba tawgada ba mi sing da well se concentrate toksalo abma nakana madana BJP ge vendata mage ideology na jaga idea of India gumbada challenge tor ba khodimak ada oppose tor ba khodimak opposition party yauna jail da thamjan by ED 1000 gani CBI 1000 gani adu police 1000 gani state level da na ko makhal makha ke age harassment toraga India se paina ba honorak bagi majority na masing yam ba mina paina ba amasung masing yam ba mi sing dona chatpa dharma dona dominant oi ba mapum oi ba society mo ina honorak bagi mami taram ba ado hoji exit poll se tum ba tar gadi India se that direction da chatle adugi direction da chatle na logune ba masida democratic institution mayam ye autonomy piramba praja ge self respect dignity ବ୍ୟବହାର piramba praja bu phajana ବ୍ୟବହାର tawna thamamba society amde manga dore ba maruina hadaki Manipur ge crisis asida yengagadi Manipur ge soyam chawba crisis humanitarian side yengasu geopolitical yengasu India ge constitutional application in Manipur de yengasu munna yengba kanda di punamakta fail oi ba kanda Bharat ki election da Manipur da thoi ba crisis je masing mami tarakta ba consequence urakta ba significance layakta ba Manipur ai bis subject se mangthok ki ba ta when thengner bisi constitutional collapse ne Manipur khwai di chawba adugi collapse lei ba Manipur issue se Congress ki kaino na pukhale haibu na te ko Congress ne pukhali du Manipur gi congressman kaya na haibu gi pukhali bane example wa feedback pi ga aduna
पुखलिब पुनमक्से मतम मतम के पुखलिब पुनसे इम्पैक्ट पीबा नमक्ता बतारगदी पार्लियामेंट पीखबा अदुयाम चाव ड्रिल दो मणिपुर की मतंग उठखिबा कांग्रेस पार्टी मुसक एलाइ सिंग उठखिबा एक्सपोज तौगिबा मैम से भारत की प्रजा अयामदा कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलरिज्म डेमोक्रेटिक होइबा अदो इक्विटेबल होइबा सरकार अमा रूल ऑफ लॉ लेगदबनि हारिबदो मणिपुर दे अप्लाई तरोक्तबगी कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स तौबा लॉ कोलैप्स तौबा पुनमक्से प्रजा की सिक्योरिटी लेतबा सोल्यूशन लेतबा प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर लाउ यादबा होम मिनिस्टर मेसेंडल तौबा अखोई मणिपुर की लेरिबा गवर्नमेंट की मेचिनरी का लोइना पुनमक्से उदब तारदे मणिपुर दा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स तौबदा मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिना उसिनद्रबा मधुबु कंसर्न ओरत्रदि माइनॉरिटी सिंग हक अखोई फ्यूचर की लाइफ अदुगा प्रोग्रेस नतर डेवलपमेंट कदाई लेगदुइनो अदुना मसिगी एग्जिट पोल से चुम्बा लाम तोखोख्रसे चुम्मेनसु लौरसे मणिपुर काई लेदगे सिने अखोई हंगिना इशूदे मणिपुर दी एमपी एनी सिन कतना यादरुब्राबा यारोयबा अद इंडिया पुनमा कंसर्न ओगदबा से अतोपा कनोदा स्टेट अमदा लांगपु कान मणिपुर सु कंसर्न होइना मतम अमदा अतोपा बिहार कनोदा असम दा फ्लड अमसु अर्थक्वेक तब कांदा मणिपुर दगी सही कुन कुन ममांगदा मई पुनमना पैसा खाइर पिनेबा अदुगी ट्रेन पुनमक से अखोई अमा तोइबा लेबा अमदा लेमिनबा अमन अमा व्यवहार तौनबा अमगी वाबदा अमन शेयर तौनबा अमगी काइथरबा अमन कंसर्न होइबा अखोई नुंगनांगबा हाइबताइ मसी पुनमसे मांगरबा अमा मेजॉरिटेरियन अखोई मपुम मोइना मसिंग याम जातिना नमधरपा अदुगा धर्मद युमफम मोरगा नमधरपा पोरसे अदु परमानेंट ओइदोरब्रा सिने अखोई हंगनिंगिबदेबा नसागी चुम्बलामदि सिदा अखोइदे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस एंत लेते बोदि थादे बेल लोइगरे थोरकबदुना अदुम डिसीजन लौग्रने कना सरकार पाइगदगेसे अदुदि गाइबा ताइद्रा कांग्रेस पार्टी ना एग्जिट पोल यावो यादबदि कांग्रेस पार्टी के कनो मागी कंसाइंस ओरंगनी मागी वखल ओरंगनी अदुगा एग्जिट पोल द यावो यावदना लेबा नुसिबा नुसिदबा डेमोक्रेटिक ओइबो ओइदबा रूल ऑफ लॉ द इको सब्सक्राइब तबो तौदबा कॉन्स्टिट्यूशन मपांग कन होनबदा यावबम सु यावदबा मरि कइसु लेना देबा दिस इज वन एक्सरसाइज अदुना आइना थमजरिबदि मणिपुर थोइबा थौदोसे अतोबा स्टेट चौबमदा एमपी हुमफु निफु लेबा अमदा थोम तारगदि कमदो अदुगी कनो इम्पैक्ट से इलेक्शन लेरोद्राब लेगनेब अखोइसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन अमगी जाति ओरमबा पार्ट अमा हाइदोगसु पा ओरमबा अखोइसे अचौब कनो जाति मै मनुंग लेब ओरमगदि गसी मणिपुर द मयान येंद्रेबा खंद्रेबा इलेक्शन द अखोइगी कनो अमता इशू अमता यावदबा पुनमासे मसी किनिंगाई ओइद्राब अदुने अखोइदा थमनिबसे अदुरी हजिक लेरिबा पॉइंट टू हजिक लेरिबा मणिपुर द थोइबा हजिक लान से सुमनदगी एमपी अनी का ओइबनी अतोपा चौबा स्टेट एमपी याम लेबा फम ओरगदी थोमोय हाबी वफम दुने अदुना नो अदु नते अदु पॉइंट नते जाति मोइना मणिपुर दा जाति अनी की मरक्ता लेरिबा थौरिबा पोसे अदुगा इलीगल इमिग्रेंट सिंग ना थोलिबा थौदोकने ना हाइदर सरकार की पर्सन ना जो कनोदा हाउस दा लोकसभा दा याखरबा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सो इंडिया दा इन्वेडिंग फोर्स हम लेरे हैबसु गवर्नमेंट इंडिया सु खंगबा शेख हसीना सु बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर सु 10 वीक अमा 10 डेज ममांग दा यूएसए ना इन द रीजन ऑफ द अखोइ हुजिक लेरिबा थोइबा थौदो सी रीजन सिदा इंडिपेंडेंट कंट्री में सेमनिंग में क्रिश्चियन कंट्री में सेमनिंग की इंटेंशन ले हाइरबसि फाउदा अदुगी ममी ताद्रबा भारत की पॉलिटी हैबते राजनीति की कनो से स्ट्रक्चर सिदा कमाइ तौदुनो that is concern अखोइ concern of that दुनेबा anyway ai mathang round dum lakchage ai aduga hemchandra maruina hoi exit poll se ngasi gi oiba manipur gi pause sing su mapan gi oiba news tu gi matungina hajik ayama pause sing ni yaure ayama pause sing da hajik manipur gi oina bjp na lead tawga chatle haiba gi adugi pau ayaba sing da yauri shanghai express da congress na hele haiba gi pau adum okso dum uye khoina aduna sabe exit poll se how far kam akhoi gi masi akhoi gi न्यूज़ की कोई एडिटर मोइना कमाइना येंबे हजिक चलिबा कोई ओवरऑल मसी की एग्जिट पोल की एक्यूरेसी से कमाइना उबी कमाइना येंबे साइबसे मसी आई मोर क्रपी जगह एग्जिट पोल से पैरामीटर खर खक्त येंगा अखोइना मसी की रिजल्ट से पीबने ममांगी अखोइगी असेंबली इलेक्शन द जीटीवी का कोई इशियल एक्सप्रेस का टाइट अप तौरगा मसी की एग्जिट पोल से पांगथोखीबा अदुबो मदु जीटीवी ना माना लौजबनी रिपोर्ट ना अखोइना पीबनेबको मदुगी स्पॉन्सर्स ना जीटीवी न ओइखिबा अदु मसिगी रिपोर्ट अखोइना पीबनी अदु जीटीवी न पीबा रिपोर्ट मणिपुर की असेंबली की दो यामना नक्न सखिबा अखोइना 32 पीबनी अदुमक नक्ना याम नक्ना अखोइना बीजेपी ना माइ पाखिबसी अदमाइ दum ओइखि मसि अखोइना थीबा येंबदुगी मखा याम पोले ना हाइतारे अदुगा
vote poll taugraba mi khaktuda da hangaga masi chumakani haibisu leiteba magi parameter mayam leiri buko masi task tawga thira kanduda masi gi keno se lakpani aduga hojuk phawgi oina koi India gi sigi general election 2024 sis da koina urisi exit poll se koi group fighter group tarani thoina pangthok pasida almost all koi BJP na lead tawra satpe yofam se leire aduga haiba exit poll Mokoina Pidiba Mokoi agency amamum Haitariko, group amamum, the Pidiba Singdugi, overall Z Yang Kanda, as you have ND in 379 Magi cumulative Siko. Adu Yang Matunda Masagi means lower Putur, but see 379. Aduga India block is in 136, others in 28 and Adumina approximately P. Adu Masi Sadat Sama 100% to me and Havidia. aduga masimak loinamak langani na haibu siyaroi adu at least sada 90 di adum sumi hane lobu yane ba sigi je sigi piri ba makoina yengi ba kari akoina media da leru bagi akoina masi haktheng na thengru bai tare masi exit poll du mamang da yaugi ba mu goiraga masi gi experience to yeng kan da di masi almost all adum 100% ba hadraga su masi sama da 90 di adum sumi haina lobu yai masi atopa koi group fighter group karana people report ta adum India block na henbasu adum people lady ko India block na hele ne people mo group ama ani su lady ba adum maduki masi mai interest to the pina bra masi akoi da kitang doubt leire adum karana people si da masing yamba sina people kandana BJP na henbi ofam si adum lady India na aduga khara khangna amuka koi India block na henbi ofam si lak masina akoi da kitang di Miam da itare Miam da samum na bogumba amodi pohon biya pagi waitokpadu lei aduga Manipur gi context ta ngasagi pukhane khriba puthoi ba wafam si sida Manipur gi context ta hojik hairi se amna outer da NPF aduga inner da congress and party masigi magi hot pagi parameter amadi leiri boko adum Manipur gi yam sathi ba amana Manipur si exit to bola exit poll to kan yam wae ba yam waba si meeting ja sumam ta haide akoina hadaru ba mi se masi si hangba kandane nang kana da vote pigi ase hoi arun mani ko hangba ya de haiba form su leiri bani madu hangba da nuai poti natte adu akoina masigi kaino silona puthuaga akoi aduni asomguma mi myam di hang kaduini haibna singba convince tor matungda magi si hairo bhogudane achumba haide okay Manipur gi jam chathei ni sem machine ba asum ado hai ka oza hemjal kamaina ubi Manipur gi oina hajik oiriba khoi Manipur gi MP seat ani si hajik congress amadi BJP ani sini loisalak da ta hodor si ato political party sing yaw ngamni thajade aduna kamaina yengbi sai wai si ani je karam bane hena mangjin tharaga chatkeni haibagi madi view je kamaina oi masida hojik hairi basini hairi ba group tarani thoine pi ba exit poll asimak ta su Manipur si adumaina nakna piri ba ko outer da NPF aduga inner da congress and pibagi mami che dum tari naksil lebo ko aduga madu loina ba haibati chumte adu handaki Manipur do oi ki ba Manipur gi situation haitare tangdu laita da masi ki phim swai si sida Manipur gi miam na koi gi BJP party da kitang warong tawba amakak ugi ba chumba amasung langbiai ko masina akoin uzagi baduni maduna 100% madu na chumme haibdi natte masina maram organda Miam da wasagi koi BJP nataba party ma thagat ningbagi apam si koi tampaki miam si ugi maduna maram organda khwaidigi nakpa kana legen thira bakanda bi mo akujam si magi web si yam satin wangi adu vote me asin naksila kan si dadi atop scenario mo ure ba koi okay aduna masigi ani si mix oiba haitare ne masi yanjan na ba gyanita tarakta ba ningam ya bamna akoi gi prajamyam na hajik oiriba thokriba lan irang sida BJP se khalam khai waro ba amadi pen da bagi wafum du de adum mayam haine adu ningsang ya babana akoi gi election se April gi tarik 10 ga mapun da hanu face ke na pangthokibane inermani outer ani pullaga aduna adugi mamang da akoi gi India gi home minister Sri Amit Shah je April gi tarik 10 ga manga da ni mala abase hafta kang dibungda minute 10 ga nipang gi speech pirambase adu angak pudi mane matam du da mat akoi gi prajamyam na BJP je wara ure na lairibani adu numit du tin gi ba miyam sidi angak ba fang na tin gare habidare adu BJP da waro bagi khudam ma oige da uribra BJP da waro ra ga di
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯟꯁꯦ ꯐꯥ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯎꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥ ꯋꯥ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯨꯝꯃꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯎꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯎꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ BJPꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯦꯁꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ at that point aduna mi se masana yaningera yaningoira thoknabagi maram amsu oeba aduga kyam sumba kyam lanba haibidudi haibangam aduga chaliruba mi singduda kari kari mkhoi apamba pibra haibina sing wafam sisu leitabudi nateba aduna aswagi sin lakan sida adudani ngasagi web amada ngasagi congress ki candidate ta chatkadobam alamaga naksila kandu hummaga chakhibagi mawong uri aswaisida amuka maduda yengakanda ngasagi innergi sisu kanana karakpa yabage haibase swaisida samamnaba poleise masidaneba adubu adum haibe yari se exit poll na piriba magi report si adum lale haibidi yaroi sada chama 100% mak chumme haibe yadragasu sada 90 di chumgani haibase mai smai tamsage